mandre nih. Bantu kai. Aduh mandre. Mandre, lu lupa nih. Ya, mandre ya. Kai. Wah, lu tahu. Oh my god, Allah kabur. Nggak bisa. Wah, bisa mantan anak Kalau dia lupa dia bisa pak, dia mau bisa Andro. Pinsan taruh panik cuy pak. Tangkuran wata nih, jadi di pinsan tuh. Baju jolo mau bisa Andro. Pak, pakai pilih sebut telakan. Ayam Mata buat jarawana. Iya, ayam perbedaki mas sebu. Iya. Jerok em kagembak-gembak na. Iya, mas sebu tuh. Ketabe pan cucu kaya. Oh, aku memang itu lepe. Mana Mabela mo pa itahan na tari nito may pasit sawa wi. Dinrip na pengacaw kero. Ya, saya kata siro tali romet pemacawai. Wah, mau pedih tapok kue masolada nak taruh roti dinro. Lo tukar metu nih. Sisanya lo tahu aja bang. Wow. Wah. Kan jambang. Wow. Makan ras kan. Wah, dia cucu di luk mau prisi. Juli kai. Kalau mau prisi. Lagi. Aduh, juli kak. Aku kan deh. Deste do. Wah, pur kalian terima mantri ko rodo seluan nanai na juli kak ta. Tahu saja presa kita. Wah, mana kebet aku di presa dok. Nu gitu Ini anu mata si Wauli. tanya coba. Sembara dengan dia jadi joli ki di matata presa pak matata masolang. Tadi kebaca saya resepnya. Oh, pemengnya aja sama Joko nanti. Nah, di sini ada pula nih. Memangnya jam Joko ada. Pak itu pun jadi joli kok. Di list apa nih? Ya, oke. Astagfirullah. Allahu Akbar. Awe, agak kesini dong. Awe, puangi. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Aduh, mana cek? Mas. Aduh. Wah, tolong urang. Yuk. Saya kemana aja, Ro? Lo bisa meeting saya, yuk. Sama sih dulu sih. Wah, ada kulit Yuk, berisnya dulu, beris sih. Wah, hanya mau pi. Macam mau pi nggak nih? Lu dulu melihat gati, aduh. Ada belok kali. Gati kan. Aye. Ada lagi sih. Modar. Radio. Goyak. Aye. Saudara pendengar, semua saudara
Oh. Tahu? Bebek itu Ambora. Mana? Mana ke Republik Indonesia nak ke ada di Sonic deli. Kalau ke mana belah Ambora? Macam itu loh kah? Bebek ini lah loh. Iya kalau. Gue apa? Mas kuling. Kamu macam cai? Pabeli radio. Mana ke Republik Indonesia na Sonic wali. Ayah delo ya malay. Kocerana. Napura ni malay ke dewa di palisu na. Pablu lainnya. Aku mapak Kalau itu. dia alaga ke dewa di ano di palisu. Aku mapak itu pala Ambora. Persilangan metro na pala jolo. Aja nih coba-coba saya percaya aku. Puteraga kasi ano na ano Sonic. Inilah radio Sony, radio yang paling berkelas dan bergengsi di zaman modern seperti sekarang ini. Dilengkapi dengan berbagai fitur, sehingga mampu mengeluarkan suara yang sangat jernih. Ayo, mari kunjungi toko kami di Lorong Lanjame, Kelurahan Panyudan. Terima kasih, selamat menikmati musik-musik dari Radio Sony. Jangan maju ke kamera. Bener mah joge, alangnya bener dia. Kemana ke tuh ya? Kalau maju ke biasa. Stop dah lo. Apa sih? Mana sekali? Dia pos maju ke lu presoin. Ada kacau jangan jadi ayo pun ni jalo. Terbakar tar selongnya. Waduh, apa kopi nih? Kopi. Aja nih. Kamu aja puto ya turun. Oh, aduh, makin meter kau ya. Ada segitu. Laba di 2 juta. Aduh, laba di 2 juta. Campurnya dia. Laba di 2 juta. Mak, capu dia 2 juta. Capu dia. Capu ni. Laba dia 2 juta ke sini. Atau di sebelah apa ya?
Pada ce, lepas lagi dalam pada ce. Kamu kurang berak. Kurang apa pikir gurumu? Lemeti ya. Negara guru nemu kurang ajar ala de gora. Lemeti kumbera. Kurang ajar amet guru mau apa karo? Tidak lupa nih ke anu kesiden dari 2 kilo ke kue. Yang anggota aku mata sekolah. Jadi sekolah? Iya. Tutur lagi berapa? Wih, minta gurumu. Bisa tandi, neng kulle puang. Urutan siaga, dinuster puang. Makanya di semua urutan di, madeta tanah saya mbak atau mak tagi. Urutan yang bawa ke nama aku dinisengi. Amurik urutan ay, nasa log si cola to mo. Cola dan asal yang buretan di, kita si cola to tak. Memang puang macam tapai. Wele kakek. Pada wele ko, neng kule. Pamema, macam tapa mema ko. Wah, jangan tapa mewa. Pak banin di. Baju piur suka ki atta kelahiran tak. Endre di mas sekolah baja. Iya puang. Ya. Endre memang ni baja mas sekolah. Iya, masih manap lah ya Dini. Iya, puang. Iya, pada guru balik ko. Iya, puang. Iya, tulis nih ya dah. Iya, puang. Iya, puang. Wih, beda gurumu. Sama nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana mata mana kule, mana celek-celek itu? Ada mobil ki. Mana itu Oh. Jangan nih. Tadi dia macam apa bayi? Hai, mana motor tak tutup? Terang. Bora. Iya, Pak. Ada. Telurnya siap, gerak. Mana tetong? Mana tetong ini? Tadi ini. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini balas sih. Itu yang guru. Ini sing pa maturi bawa pang muriban. Hah? Pur sometan eh. Ku cari dicabuin pur soming eh. Mau ada bender dulu bola. Bender dulu bola pada ada cicor badi senam lama dicabutnya pur soming. Ah, lu sih tengah sapar apa kan?
Kapag kada rin ko eh. Wah, kapag kada. Mana pag piso. Darun tuh maka ada puang. MP dan kulit. Bebek. Mana? Anak-anak, pasti magamra teh, magamra bebas. Iya, Puang. Kupura ini lo presa gamramu. Iya, Puang. Dijupur dulu gamra na. Liso ni. Iya, Puang. Urni ya, Puang. Tapi kita gamramu. Iya, Puang. Puang, gambar pombo kebalik, Puang. Oh, gelom gamramu. Nanti kat udah, Puang. Sudah na. Iya, Puang. Tapi kemarin bobokmu. Iya, Puang. Ikepi. Ya, Bang. Tapi kita gamramu. Puang, terus tangan. Kau kapan kemana, Mas Saki? Oh iya, gelom gamramu. Iya, Puang. Ikepi. Iya, Puang. Gambar tanah, Puang. Ditanya mana, Pak? Oh iya. Ya, Pak, udah nih. Tapi tai. Gambar ajulan ro, Puang. Dia lepat tolobi. Oh iya. Iko dan kule. Mati nih segar nih gambar murah. Bisa nggak gambar? Nah, kamu gambar itu? Gambaran Pak, pecah di kota. Kota? Memang kayak gitu Pak, bebas. Iya, bebas. Tinggal gambar apa gue? Mereka gambar kita sih kota gambar. Memang gede-gede ada Pak, bebas. Ya bebas, tapi tanya gambar apa kok ye? Ada yang temen ya ada locoy. Penggerak itu ngapa saja Pak, ke kota kita digambarai. Dihukum si Piko. Gambar apa keluar? Gambar. Jadi dihukum si Piko. Aku koe udah nda si Piko. Iku silong mah penuh bendera. Pak, gambar apa kamu gambarai? Wih. Aku nak kati. Kah. Kamu mimpi nih di luar lengoy. Maaf Pak, kena dicalak. Belum mimpi. Lengar, dibuang. Dulu mimpi puang. Pada ni lo cabu dia le cabu ni lo mimpi dia ulah palu alango. Bebe pernah naik. Kata mana? Cari si kodolo. Makai. Oh, kalau di lau. Dewe lo kalau ke di lau. Jawa, lo kalau di lau. Dewe lo. Padim no ko kasih beri-beri. Awen do cila ke betu ya. Awe purkade Ramadan na kasi. Inokos kata beri-beri. Awe. Padim no ko beri-beri. Awe desong ko kasi ma. Awe kisi ko ndu silus apo. Awe mari cek. Kalau songkoku. Andre. Songkoku. Ayo nih, kado lo mereka Andre. Awe bebe papane disuruh. Disuruh mal songko li subulana.
Awin doi biar apa tuh? Awin doi deh tulis cipok gue. Lama. Awin doi biar apa tuh? Awin deh tuh nggak pakai nama kue gue. Oh, terpakai dah. Ada api ya. Kalau aku malah. Wang, Indri Cina apa ke data? Indri nih, kasih Wang. Lampi nih, lampi buah, lampi. Benar market tuh. Oh ya sama kau makalili. Kadang beli mobil ay. Oh wah jadi. Oh. Awe madan apa kedaku sih. Coba aka. Oh. Kalau pada kecil di songkur mobil lada. Pada kilo lagi. Sedih. Malah deh. Songkoy. Lebih menyawa aku lawan songkoy. Tabe puang, ay pakai data. Pesantren nga ba ni sapoy. Cuma peri-peri kaksi. Oh, ilok deh kule. Ilok kan Andre, badai. Ilok na nairo. Wah. Please pay mo plan Andre. Pada itu gagal badai. Mapaki. Asli tanam manang karucok ko. Awin do. Oke malinga ni racus ba pupu. Jadi, hari tapos itu kasiasi. Awin. So balu rumah tu ye dek. Aku malinga racun aru. Kangi tak witaru na nasi nai. Hai. Made malinga racun. Ya tonar pa krika. Lokang malinga racun na diadui. Esap sa dekat siasi ki. So balu rumah sebelum tak malinga racun na anu pupu. Halo kung balu gelumu. Halo mo malinga racun lo pupu. Masa ni? Lok ban min ready. Di bang. Iyo di. Tuh, ngomasa yang panik cek. Jadi pakun pelajaran. Ban malah di bang. Itu mau mali bang. Pakun carana. Lok ban mah kuterang di belah palura. Cara-carana. Matu, terus bawa ban pelelok ka. Iya, terus lon pelelok ka. Matu pelek. Yang kulit. Agak pernah tuh. Kau semal di bangnya. Bisa cara-carana. Ini talung mah di pasar dia ada yang kulit. Surat keterangan usaha, fotokopi KTP, si bawa fotokopi nakakata. Iya ro surat keterangan usaha ta, iya pememburat ki. Iya ro fotokopi KTP ta, si bawa fotokopi nakakata. Kopi di fotokopi, nasa bang kamu fotokopi kue. Aple no, maksudnya aple pak. Kasi lo ko dulu malan no. Oh iya. KTP buat kakak. Iya. Kenapa lo? Iya, oke. Magas we. Uy, kabla palura. Mali ba? Gusto mo tutugulong eh. Matabal ka nga runa na sina. Gusto ka pa kopi kakako. Mama ko. Mana si palura, mana kialon fotokopi sih. Adi niya sa inyo ron. Matutulok wawan. Matu boleh tolok ka? Iya, kalau tulad lingangi pupo. Naratso ano. Matu boleh tolok ka?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu daki. Ay, KTP ko. Alura. Oi. Ega kakata. Aru kakakku. Ya kakana. Awe lah dongo, tanyiro, dasa kakak, basani ye, dasa kakak ye, kartu keluarga ye. Di BBP ko nang kule kartu keluarga ple. Mana kiam rende lo kula palura. Jadi ko pala carana palura. Pakai bawan nih di kule. Lo ka bawan nih sapa pegawai bang, aku tanah bawan nih karo do. Sapa tahu nading dia pakai kakak kartu keluarga. Karo di kule. Nanti saya lo kasih sap. Oh iya. Gimana? Ye, Siapa boleh bang? ye. Ah, pul kabla palura. Motor di bangin na suro kata na. Suro ka sa paggawe bang ni ketemu sa paggawe bang. Pagkabi bang, niya pa temple baka. Ara, jeep tu pala yan ah. Di ba po ka dyan? Di ba, ko tayo? Kaya di ako sa dyan ko sa Indonesia, di sila tidak. Di ba, ni pala? Apa ke di ba? Anda di ba macutong made na? Hablang made daw lo. Nah, madai boleh do bani cok. Ya. Ara, jeep ko dah. Bola. Kamu tadi. Pilih ni kat tu yang mau puji eh. Tas saya. Itu sabu-sabu. Masapi tay. Oh jangan kasih tak makin mereka ni eh. Ayo tas lagi deh. Itu sabun itu. Kecil dia mesti itu kapi tas lagi. Itu merani-rani kita. Alin 5 sabu itu. Wah, tiga atas sabu cedi. Balik kita sabu cedi. Sama sape. Itu dia cuma sali eh. Uren ranuane ro prakai. Dia selada prakai matu. Sebau ti di ko ye. Jadi ade. Yo, seni pele. Tadi nu laku balik. Jadi age. Lo cemeng aku. Bisa di mana nih kan nama guys? Apa kan? Nanai. Ada pola mengali dua iko je. Bos kina kama le dia. Bos kina tandangan we. Balik. Kasih tahu sebelah itu. Iya deh, 5 sabu, yang merani-rani tosi, 10 sabu, tengah-tengah. Itu 10 sabu tuh ala nih. Bik makati bila. Wah deh, dender pa ko ini tuda ko yung balik-aling-aling. Dewi, dender ko yung makakang. Macala itu tak matan na. Maya naliwaki ado dyan. Kaya boleh kat pisah-pisah begitu kan. Kan semua. Ayo, kita bulan malah. Yo, sebul. Sama nga ba, ano Chedi? Ya. Bayi ko nga, ini. Lalu, mas ba aja, May? Ya.